treći po redu festival, ja opet u mom rodnom gradu, u gradu u kojem je Danilo proveo možda i najvažnije godine svog života. Dakle, krenuo da postane veličanstven kakav i jeste postao. I beskrajno sam radostan što treći put negde meni već znači da će ovo stvarno biti večno, da će trajati. Mnogo mi je drago što ove godine postoji to posebno večer Danilu u čast, gde će gostovati mnogi važni glumci Beogradskog dramskog pozorišta i Danilov veliki prijatelj, a negde i moj lični uzor Miodrag Miki Krstović. Mnogo mi je drago što ću u Priboju, u Danilovom Priboju i mom Priboju i Priboju svih nas podeliti tu scenu Danilovu čast sa njima.